muzi ko abantu bazabura Yesu kubera 1000 francs, muzi ko bazabura Yesu kubera 500, muzi ko igiceri kizabuza abantu kuzabona Yesu, muzi ko urwenya n'amagambo yamanjwa, muzi ko utuje two kuri za WhatsApp, muzi ko ibiganiro by'isonike biravuga ngo nta jambo gipfagusha ngo rizosigara ritagiye mu rubanza. Haleluya! Nta jambo rizosigara ritagiye mu rubanza ngo Imana ntigaruka mu bwami bwayo. Dufite abahakanye uzobasanga mu bitaramo byinshi basenga ngo Mana ngo ukora imirimo ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo Mana ukora imirimo. Ubwo arimo arasengera kawunga, arimo arasengera mariage irimo guceza Imana ntiyende gutanga kawunga ngo bihamye ko ari Imana. Haleluya! Yesu yeretse abigishwa ngo asanga Toma adahari, ngo asanga aho bari bari. Haleluya! Umugabo mwenda muzi runaka yigeze kuja mu nzu y'umuntu arangiza imatora mu cyumba buryo ngo amare yamayuzuzwa ngo Imana irambwiye ngo ari matora isa gutyo ne muyimpe n'ijana, bamayihambira barayikoreza arayitahana mu wiwe. Nyiritorera araje, Imana ntizivuga hejuru y'imatora zirambitse mu nzu abana basobyeho. Imana izivuga ku bugingo bwapfuye ngo buhindukirire Imana. Imana izivuga ku bugingo bwa. Haleluya! Imana utwuzuza imbaraga z'umwuka wera n'umunezero, twuzuze ibyishimo, amahoro no gushira amanga, utugerekereho ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu umukunzi wawe. Amahoro y'Imana asumba yomenywa ataramira imitima n'ubugingo bwacu. Tuguhaye kaze mu materaniro, tuguhaye kaze mu mitima. Umuntu wese aboneke yejejwe rwose. Kwandura ni mu ruhande rwacu, kweza ni mu ruhande rwawe, gusaba ni mu ruhande rwacu, gutanga ni mu ruhande rwawe. Turagusabye ngo bitangire ubuntu ibirenze ibyo dusabye nk'uko imbabazi zawe ziri. Ikibi cyose n'igisa n'ikibi, nyuka mibikorera mu batubaha Imana nayo ubwayo, amarembo y'ikuzimu, ibishamikiye kuri wa mubi na Satani, bitsindwe mu izina rya Yesu. Ganza kandi utegeke icyubahiro kugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe. Dushimiye uburongozi bw'ishengero bwadutumiye, abatwakiriye. Mana bahereza umugisha n'itorero ryose muri rusange. Ndumva bihagije no gushimira Imana natwe ko yatuzanye katugezana amahoro. Urugendo ni rurerure ariko uko rungana rwose Imana yari rurimo ngo ihindura ubusa ibyo umwanzi atekereza n'ibyo yibwira byose. Byarakunze Imana ibikoze tudahari, ihabwa icyubahiro. Reka rero dusome icyanditswe dusanga muri Luka Pastor twishimiye kubana nawe, Imana guhezagire. Muri Luka, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 11:29. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 21:19. 11:29. Luka 21 cyangwa 11:29. Ubwo byangoye cyangoye no ko nashize mu 20. No kuvuga ngo ni 19 11:29. Ubwo niho byari byumvikanye. 11:29. Murantunga sinigeze ntura neza aho ikinyarwanda kivugwa neza na rwose. Nagiye mbatembera ngaruka ko nibisanzwe na amahoro. Ubwo ni 11:29.
abantu benshi bateraniye aho atangira kubabwira ati abiki gihe ni abantu babi bashaka ikimenyetso nyamara nta kimenyetso bazahabwa keretse icya Yona kuko Yona yabereye ab'i Nineve ikimenyetso niko umwana w'umuntu azakibera abiki gihe umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo kandi dore uruta Salomo ari hano kandi ab'i Nineve bazahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihanye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona kandi dore uruta Yona ari hano. Amen. Mana ishimwe. Ndagira ngo tubane hafi imitima itaruke ibitekerezo bive hirya no hino kugira ngo hari wenda tutaza kwibwa muri twe tugasanga turi ahandi kandi mu buryo bugaragara twari turi hano. Kandi ijambo ry'Imana rivugwa ni byiza ko wafata umwanya wo kurekura no kugurura inzugi zose z'umutima kugira ngo ryirunduremo uko ryakabaye. Bitugora cyane iyo dutangiye kurigereranya n'abandi no kurisunikira ku bandi. Umuntu umwe yigeze aganira mu gitondo nimugoroba baramwegera ati rya jambo rya mu gitondo risubiremo bene ryo no bakiza bene ryo barashitse ubu urisubiremo. Satani nuko niko akora ntabwo arigera reka ngo wumve ku ijambo ari iryawe rikureba. Kandi ikindi gituma tutaryumva cyane nuko tutaratahura ko ari ukundi kurya ku muntu wacu w'imbere. Iyo turi mu nzu turya ntabwo turasamara ntabwo turarangara ntabwo turibagirwa icyo turiho kandi nzi turibwa nta urawushakanwa. Ariko iyo turimo turya kuri uyu muntu wacu w'imbere kubera ubuhanga n'uburyarya bwa Satani ajya tujuragiza tukibura ku meza mwami yateguye tugataha ntacyo tubonye kandi twari duhari. Imana dufashe kugira ngo tugire icyo tugabanye kivuye ku Mana. Amen. Yesu yahanuwe kera ko azaza aravugwa birandikwa arahanurwa. Abahanuzi batangiye kumvuga kera Imana ubwayo yaramuvuze muri bwa busitani bwa Edeni bwira yanzoka ngo mu rubyaro rw'uyu mugore. Imana yatangiye kuvuga Yesu kera. Mose yagiye amaze kuvuga Yesu. Yakobo abwira abana bizababaho mu minsi ya nyuma. Ageze kuri Yuda atazuyaje yahise avugamo Yesu umwana w'Imana. Bandi benshi ugeze kuri ba Dawidi ufata abahanuzi hafi ya bose bahanuye ibyako gakiza twendaga kuzohabwa. Barondora n'igihe cyako katari kaba babishuriwe n'umwuka wera w'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntibigeze babyiyerekerwa ngo ni twebwe babyerekewe nitwe Imana yabishuriye. Yarabibabwiye ngo bizatugirira umumaro twebwe abasohoweho n'imperuka y'ibihe. Yesu aravugwa. Yohana araza aramubanziriza. Yohana aramuvuga bavuga hazovukira bavuga uko azogenda bavuga
bamurangiza ari mu nda, bamurangiza yavutse, bamuvuga ahigwa, bamuvuga ahunga, baramuhungura, baramuherekeza, bamurangiza ku musaraba, baramuvuga nta kiraba. Yesu arahambwa arazuka. Mu bitekerezo no mu buhanuzi Yesu arahagarara azamuka aje ubwami ku Mana. Bongera kumurangiza azogaruka mu bwiza bwe butangaje. Ngo barangize barabitangira, barabisigura, babibwiriza abantu mu masinagogi, barabibwiriza muri za Sunday school, bararibwiriza mu biterane binini n'ibitoya, babibwiriza i Galilaya, babivuga babisubiyemo i Betlehemu. Ntabwo bigeze babihisha i Samariya, barabivuga bararangurura. Abagabo baromonga n'imvugaga ziraza, amajosi arirega kugira ngo bafite imyingo. Bababwira Yesu, baramubabwira, baravuga, bamusubiramo, bararenga neza Yerusalemu. Burira i Siyoni, bijira mu rusengero, bavuga Yesu. Baramubabwira. Abandi barikiriza bashaganya imitwe, abandi barahaguruka batega amaboko. Umuntu yari kugira ngo none hari bumvise icyo bazabita Yesu umwana w'Imana. Bwana asifiwe. Ngo buke iby'Imana yavuze birasohora. Umwari asama inda, batangira kumuhiga ngo afite inda y'ikinyendaro. Kandi byari byanditse ngo dore umwari azasama inda. Ngo buke asama inda nyine. Uko byari bivuga, intambara biratangiye. Ndagira ngo mbabwire no jambo bavandimwe. Yesu Kristo yahoze ari amayobere y'abatuye isi. Ubwenge bw'abantu ntibwomenya Yesu. Wirimbana ko umuntu ndikomenya Yesu. Nta shuri kaminuza umuntu yajaho ngo ahamara imyaka 7 ngo atahamenye Yesu umwana w'Imana. Nta buhanga n'ubumenyi bubaho bwomenya Yesu umwana w'Imana. Tabibaho. Yesu ni amayobera. Yesu ni amayobera, ntibikunda ntibishoboka. Yesu yayobeye abico gihe arinda apfarazuka aja mu ijuru, n'ubu ntibaramumenya, byarabagoye birabananira. Biranga aba docteur barimo bagamariyeri ba Ana bari dadaza biranga biri batakuwa amazi. Yesu arabayobera. Niko nanone Yesu akiyobeye abantu. Niko naya masaha aya duhagaza muri isi ya none, isi ntigeze imenya Yesu. Bibiri iravuga, Bwana asifiwe, ngo uwo mucyo ukuri waje mu isi, abantu ntibagira gute, ntibemera umucyo, ntibikunda, ntibemera umucyo. Impamvu ngo banga kuza mu mucyo nuko bashaka ko ibyo babamo bitagaragara. Nabanzi b'umucyo, umucyo ugaragaza atari ibiri imbere, uhera kubiri kundi bayumutima, umucyo ukabishira ku itangaza. Yesu yanzwe kera ku rwego rwo hejuru. Urwango banze Yesu yatabambwa, iyo bamubaterera baratanyaguye umwaka ry'urutoku ndurundi, undaga kwegita kundaga kwegitama, kubera urwango bangaga Yesu. Kubera urwango abagore bahetse abana bararirimba indirimbo itarizwe, baromonga n'imyonga yose irikiriza, baravuga ngo nabambwe amaraso ye natujeho, naje no kubana bacu, ariko Yesu nabambwe. Nigute tutumva Yesu, nigute tutazi Yesu? Wasubiramo ukareba imibereho yawe, wasubiramo ukareba ubuzima bwawe. Abantu benshi bavuga ko bazi Yesu, ariko ibyo bakora bigahakana ko batazi Yesu. Paulo yabwiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka duheze Yesu icyubahiro. Haleluya! Ngo bazaba bavuga kwera ariko bahakana imbaraga zawe. Ibyo bakora bihakana ko tutarabera. Ngo basabate basa n'inyamaswa zanditse mu Balewi 11 zizira akanwa akakanwa nizira zibirenge ntibihuye n'ingurube. Ingurube hano ifite imihenga nk'imbwa ariko iratuye nk'inka, igira inkaranobe. Imana iravuga ngo nikizira, bigereranya n'abantu
ibyo bavuga n'inzira z'ibirenge byabo n'amoko abiri n'ibintu bitaziranye. Bavandi ibyo bavuga si byo bari. Pawulo aravuga rero ngo haleluya, ngo bazaba bavuga kwera ariko bakana imbaraga zako, bakana imbaraga zo kwera, ngo atarabera ari ibyigenge bikakaza, ari indashima, bishakira ishimwa aho kurishakira iyabahamagaye, bishakira icubahiro aho kugishakira iyabahamagaye. cyo gituma isi yamamaza abayo, bakamamaza bari hana, isi kamamaza abandi n'abandi byamamara. No mu rusengero twagize abamamara. Mu rusengero Bibiliya ivuga ngo tumaze gukora byose, haleluya, ngo tuje tuvuga ko turi abagaragu bimbura mu maro, imbura mu maro. Abantu ntibigeze bamenya Yesu, nabugingo ntibaramenya Yesu, ntibarigera bamenya Yesu. Haleluya, ntibikunda kubwire ukuri kw'Imana kugeza Yesu aje. Umunyamubiri ntiyomenya umwuka. Bibiliya ivuga ngo iby'umwuka biza birondorwa n'ibindi by'umwuka. Icyo gituma ubu ngubu basigaye banurira umuntu ngo ambura amahuzu ngo bamuderivure, akambura bakamusambanya nguko baramuderivura. N'abanyamubiri bahendewe mu mubiri, babeshewe mu mubiri. Iby'umwuka biza bimenywa n'ibindi by'umwuka. Haleluya, Imana ni umwuka, abayimenya ni abanyamwuka. Bibiliya ivuga ngo ntawamenya Imana, ntawe, ngo keretse umwana wayo ashatse kuyimenyesha. Ngo niko nta n'uwamenya umwana wayo, ngo keretse uwo data ashatse kumuhishurirwa. Haleluya, ujye usenga uvuga ngo Mana mpishurira umwana wawe, Mana mpishurira Yesu. Nawe Yesu mpishurira data wa twese, nawe Yesu mpishurira data wa twese. Mpishurira data wa twese. Buriya mabwire ntacyo tuzokora ngo kigaragaze ko twamenye Yesu. Ntibikunda, ntibibaho. Muzikunda abantu batazi Yesu. Yesu kuwa gatatu yuri icyana cy'indogobe kitaragenderwaho, imyonga iromongana, mutununga turasakuza, abantu mu murwa bavuza induru, ngo basubira mu ijambo Yesaya yavuze ngo Hosiyana, ngo ahirwuje mu izina ry'Uwiteka, duweze si cyubahiro. Haleluya, yes, ngo amanukana icyubahiro kitigeze kubaho. Yaramaze gusenga aravuga Yesu yakoze ari zero cyubahiro, zero ishima, ari umugaragu w'Imana, yasize ubwiza n'icyubahiro, araza aba zero. Bwana sifi, ngo arangize buca Yesu abambwa, arasenga aravuga ngo data, ngo igihe kirageze, ngo nakubayishije mu isi, none ngo ndasubira iwawe, musubize cya cyubahiro nahoranye kera, ngo isi itararemwa. Haleluya, ngo arangize gusenga Yesu, ngo aragenda yurira ku cyana cy'indogobe, ngo acurire abakobwa mu murwa n'abagabo bararirimba, baravuga ngo Hosiyana, hahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Abantu barikiriza bafata amashami y'imikindo, ibitenge, abantu bavuza induru baromongana bararirimba. Mwumva uko abantu babaye, ngo bucya mu gitondo bamumanura muri ya nzira agiye kubambwa. Haleluya, bavandi biragoye guhagarara hano duhamya Yesu. Twasohoka hanze tugahinyuka imbere y'impamvu ntoya, tugahinyuka nk'abatazi Yesu, nk'abatazi Imana yambaye umubiri. Agakiza kabo ngo nakiminwa hawajali nguvu za msalaba. Ntibigeze nagakiza, Bwana asifiwe, tukigeze kagera ku musaraba. Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo. Kubambanwa na Yesu no kugira gute? Ndabwira kandi gatoye kubambanwa na Yesu no gufata financement k'ibihumbi 300 by'amadolari avuye hanze,
adafite suivi leta itazi, abaturage batazi. Agahurana nuko abana bose babirukanye, umudamu Kambambiri itukura yacitse, ikirenga kigendesha kimwe Kambambiri kindi ari gutyo. Abashyitsi baburaye mudafite n'izisombe, umutima ukakubwira ngo kora muri izi nta bandi bazizi, wiyubake mu rugo abantu badakunyuza mu ijisho. Undi mutima ukakubwira ngo kubera ko uri uwa Yesu abibyi ntibazabona Yesu. Abashyitsi bakaburara hari 300 miliyoni 300, umudamu agaseba hanze hari miliyoni 300. Uko uwo mubo baruguma kukwinjira, uko kuremera kumakuza, niko bazabita ngo nabambanywe na Kristo, niko kuguma kubambanwa na Kristo, niko kuguma kubambanwa na Kristo. Haleluya! Hari abantu baje batekereza ngo kubambanwa na Kristo, Bwana asifiwe. Aya kubambanwa na Kristo n'ubugingo bwa Kristo muri uwo, ngo ikici nyuma kigube kibabare ngo Kristo arusheho kogezwa. Yesu yaraje, Mariya aramubyara. Mariya amaze kumubyara, Bibiliya iravuga ngo haza amakuru ko benda kwica umwana. Wa mwana ngo baramuhungana bamujana mu gihugu cy'Egiputa. Bibiliya iravuga ngo bukeye marayika w'Imana ngo asanga Mariya na Yosefu, arababwira ngo nimuhungukane umwana na nyina, ngo bashakaga kumwica ngo ntabagihari. Nuko ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoseya bisohore, ngo Imana izahamagara imfura yayo ngo yibwire ngo nive mu gihugu cy'Egiputa ngo igaruke. Babibona n'amaso, turi kumwe namwe, beze si cyubahiro. Haleluya! Babona Mariya na Yosefu bava mu Egiputa nkuko Yoseya yabivuze, bamanuka binjira mu murwa, binjira baranga ngo yego ariko uwo dutegereje suyu ntabwo ari. Ngo yumva ko arikerayo yimya hase Herode tiyaja i Yerusalemu ngo atura i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo azitwa umunyanazareti. Atura i Nazareti ariko baravuga ngo yego niko bivuga, ariko uwo dutegereje ntabwo ari suyu, uwo dutegereje ntabwo ari. Ngo bukeye ava i Nazareti ngo Yesu atura i Galilaya, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo abari mu gicucu cy'urupfu hakurya y'inyanja y'Igalilaya y'abapagani ngo baviriwe n'umucyo. Haleluya! Yesu araza atura Kapernaumu, ngo ibyavuzwe bisohore, baravuga ngo yego ariko uwo dutegereje suyu. None uwo dutegereje ninde bavandi? Uwo dutegereje ninde ngo duhinduke mu mitima? Uwo dutegereje ninde ngo twemere ko ari Imana? Dufite abahakanye uzobasanga mu bitaramo byinshi basenga ngo Mana ngo ukora imirimo ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo Mana ukora imirimo. Ubwo arimo arasengera kawunga, arimo arasengera Mariya irimo guceza Imana ntiyende gutanga kawunga ngo bihamye ko ari Imana. Haleluya! Yesu yeretse abigishwa ngo asanga Toma adahari, ngo asanga aho bari. Haleluya! Ngo arabwira ngo amahoro y'Imana bane na ngo buzura umwuka wera n'umunezero. Toma ngo agarutse baramubwira bati wa mugabo we, erega Yesu yarazutse. Ngo arababwira ngo nta makuru ariho yonemeza ko Yesu yazutse keretse mwiboneye. Ngo akiri muri izo mpaka ngo Yesu akabona n'abasimugiwe. Ngo arababwira ngo ni papa seni, ngo nimunkoreho kuko ngo umuzimu ngo atagira inyama n'amaraso, ngo nimurebe na za nkofu. Ngo abwira Toma ngo tambuka wikorere mu rubavu. Toma ngo abura icyo avuga, ngo aravuga ngo Bwana wangu Mungu wangu, Mana yanje mwami wanje, Mana yanje mwami wanje. Haleluya! Yesu aramubwira Bwana asifiwe, ngo ahirwa uwizera ivyo yabwiwe n'umwami Imana, ngo bitaraba. Hahirwa uwizera atarabona. Yewe Toma we, hahirwa uwizera atarabona we. Kubera kugwa ko mu minsi y'imperuka, abantu bakeneye ngo Yesu ahindure ubuzima babone kwemera ko ari Yesu. Abandi bakeneye ngo Yesu atange viza ngo babone ko ari Yesu. Abandi bakeneye ngo Yesu amara ubukene ngo bamenye ko ari Yesu. Yesu, haleluya! Bibiri navuga Bwana asifiwe, ngo abwira abo basadukayo, babwire ngo igihe ntikiragera umwana w'umuntu ngo niyamara kumanikwa ku giti ngo nibwo azirehereza amahanga yose. Ageze ku musaraba, ageze Nyabihanga. Haleluya! Yes!
Yesu aramenyekana, umusirikare w'umuroma w'iranka ryo hejuru ariyamirira ku ijwi rirenga, aravuga ngo nukuri uyu yari umwana w'Imana, uyu yari umwana w'Imana, uyu yari umwana. Maze ku isaha ya 9 ararangurura cyane ati birarangiye. Bwana sifiwe. Haleluya. Ando masalari Bwana sifiwe. Harandi makuru ufite ibisambu byose n'amarimbi yose aracyakinze uko yakabaye, kugeza kuihambye mw'abana banje babiri yose aracyakinze. Hejuru bahinze ibitoki, ahandi hameze ibyatsi n'ibitsinzi. Ibisambu byose Amerika, Bangladesh na Komoro byose biracyafunze imva zose. Igisambu kimwe cya Yosefu umunyarimataya nicyo kiri mu imvirangaye, nicyo kiri mu imvirangaye. Haleluya, haleluya, nicyo kiri mu imva irangaye we. Ando masakota Bwana sifiwe. Yesu nicyo cyonyine kiri mu imvirangaye. Andi masambu yose aracuga yaracyakinze, bene baracyaja gusura bagataha utubuye, abandi baracyaja kwandika bakavugirayo, ariko iyo yonyine imva yawe irarangaye magengwa ya izabandi zaramezi ibyatsi. Yesu we. Haleluya. Imva ya Yesu we niyo yonyine irangaye, izindi zose ziracyakinze magengwa, ariko twiringiye ko nizi zindi azazikinguza ijwi rye. Haleluya. Ngo atakuja azazana nakamuka abamarayika, ntazongera gukandagira muri isi, ngo azahagara mu isanzure. Bibiliya ivuga ngo bapfuye bumva ngo niyo bazumva ijwi ryiwe ubwo azabaje mu bwi. Yesu Kristo ngo atakuja na mwaliko wa marayika, azozana n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza, n'ababandi Bibiliya ivuga ngo nihamagara imfura yayo ngo izayigarurana n'abarya basinziriye muri Kristo, barya abagabo n'abagore bapfuye bizera. Yesu azozana nabo. Haleluya. Ngo azahamagara itorero rimusanganire, aba bazazuka bave mu bituro, abizera bahindurwe, ngo nitugera hariya Yesu azotera ikorasi. La 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 lo. Ngo ntawuzobaza ngo se Yesu nuhe muri bariya, ngo azagira ucyo tubona inkofu zo mu rubavu. Twese sicyubahiro. Haleluya. Onda malama. Ariko Mana tabari toro ryawe Mana we. Muka arambwiye ngo se, muka yanjani mwireko arambwiye ngo se, nguruza ukuntu abakristo banje bapfuye na bwake, nguruza ukuntu bashonje bararuha bamera urwoya, ngo basanika zitakigira bene so. Arambwira ngo urakora niki ukora ngo abantu bongere bahembuke kandi bavandi abikiye nta kindi bakwiye kubwirwa keretse Yesu wapfuye akazuka. Haleluya. Ese turi kumwe namwe mu byo dukenye, ibi byangire kandi biri mu kidukenye amazu haba namba, dukenye gusa Yesu mwana w'Imana. Ukimupata yeye umepata. Natangaza mulango, natangaza mulango wa uzima ni Yesu we. Natangaza mulango wa uzima ni Yesu. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo Yesu azozana n'abasinzira muri Kristo Yesu, ngo azohagara mu isanzure, ahamagara biwe ngo bazazoka bamusanganira. Yohana yaravuze ngo mbona ibitabo n'ikindi gitabo kirabumburwa, ngo inyanja zigarura bapfuye bo muri so, ibitare bigarura bazo, uwariwe n'urufi rukaribwa n'abantu, bakaribwa n'intare, ikagwa muri Serengeti, ikagwa Karayibe, intare izogarura, ifi zigarure, inyanja zigarure, rusororo igarure, imisozi irangare. Nimweze sicyubahiro we. Haleluya. Ni ufite imbaraga zihambaye, ni ufite imbaraga zitangaje, ni ufite imbaraga zikora ibitangaza. Uzabayo cyangwa nzabayo, uzabayo cyangwa nzabayo, uzabayo cyangwa nzabayo. Haleluya. Onda malari boya lomwe
ngo nibwo imanza zizaba zitangiye, nibwo imanza zizaba zitangiye. Muzi ko abantu bazabura Yesu kubera 1000 francs, muzi ko bazabura Yesu kubera 500, muzi ko igiceri kizabuza abantu kuzabona Yesu, muzi ko urwenya n'amagambo yamanjwa, muzi ko utuje two kuri za WhatsApp, muzi ko ibiganiro by'isonike Bibiliya avuga ngo nta jambo gipfagusha ngo rizosigara ritagiye mu rubanza. Haleluya! Nta jambo rizosigara ritagiye mu rubanza ngo Imana ntigaruka mu bwami bwayo. Rizaba ari ijuru ryabejejwe, itakuwa ni mbingu ya watakatifu, indyarya zose abandi bose. Onda mazalabwa. Umugabo mwenda muzi runaka yigeze kuja mu nzu y'umuntu arangiza imatora mu cyumba buri ngo mare yamayuzuzwa ngo ngo Imana irambwiye ngo ari matora isa gutya ubone muyimpe n'ijana, bamayihambira barayikoreza arayitahana mu wiwe. Nyiritorera araje, Imana tizivuga hejuru y'imatora zirambitse mu abana basobyeho. Imana izivuga ku bugingo bwapfuye ngo buhindukirire Imana. Imana izivuga ku bugingo bwa. Haleluya! Ese turi kumwe namwe? Duheze sicyubahiro. Ya. Tutakutana na Yesu mawingo. Huko kule. Furaha gani pamoja. Kicheko gani pamoja. Huko kule. Haleluya! Tugaumana n'abakundwa bitu. Iyo mundawe. Onda la ribazala. Hazazuka mu bazungu batatu. Abazungu babahereye isumu ibuvira muri 1914 babaha isumu ari abamisiyoneri b'abasedwa. Umwe apfa none undi afeje wa gatatu mu jana presera kibujumbura. Aremvye agiye gucikana yandika indirimbo yo muri okova ishira ku mutima aracikana. Ni indirimbo twaturimba ivuga ngo Bwana Yesu twakuomba uwatume watenda kazi. Aravuga ngo watume mapema, uwatume mchana magharibi, hata saa ya magharibi Bwana uwatume wavuni wako. Umurimo urasigaye gutyo igihugu kibaye imfuye. Ohereza abakozi mwana. Bwana Yesu twakuomba uwatume watenda kazi. Ngo arangiza arasinzira. Abo bose tutakutana. Haleluya! Andowe. Kugaba yohe nawe. Igulu busime bulezire rugero. Haleluya! Ando malari boza keselebwe. Uzoza bakubwire ngo wagaza wibica 10 nta ukandagira. Wari umunyarugambo we subirayo. Wari indaya wagiraga pornography. Alikuwa mwizi twamujua muweke pema peponi. Bwana sifiwe. Biblia iravuga ngo uwo munsi numva ngo ijwi rivugira kuri yantebe ngo mukarikiriza aravuga ngo ngo baruhuka imihate ya ngo imirimo yabigire gute. Haleluya! Imirimo yabo ijane nabo ibakurikiye we. Handuma zalari. Bwana sifiwe. Ibinyoma byose n'uburyarya bwawe indaya zose mwasambanye zo ziraha inyuma kila mtu atauchukua muzigo wake. Buri muntu azikorera uwe mutwara. Abantu bose wanga uzobikorera kutuga imbere y'Imana. Abo bantu b'Imana. Yesu ari hafi kuza. Yesu ari hafi. Mu bintu biraje isi shinga aba Illuminati ngo bakeneye ko ijambo ryitwa kugaruka kwa Yesu rikurwa muri Bibiliya. Ni ijambo ry'urubanza rikurwa muri Bibiliya kandi ntibizakunda. Bibiliya si karatasi n'ubugingo bwageze muri Bibiliya avuga ngo ntabwo ari inyuguti. Haleluya! Ntabwo ari inyuguti. Si inyuguti. Paulo avuga ngo ntabwo tubigisha inyuguti. Turababwira ubugingo bw'abantu. Turavuga ubugingo bw'abantu. Iliyoandikwa si kwa wino n'urwandiko rutandikishijwe ikaramu. Rwanditswe n'Umwuka Wera w'Imana. Araruharatura ku bisate by'inyama z'umutima. Dawidi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe mu mutima wanje Mana. Ngo ntazagira gute. Nabika ijambo ryawe mu mutima wanje ntazagira gute we. Bangutere haleluya wa. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Il a cible des ailacro. Maina sobre de vo. Yesu araza abantu baramubona baranga ngo si wewe ngo bakavuga ngo si wa mwana wa Yosefu na Mariya abavandimwe be ntitubazi ngo batuma abantu barababwira ngo nimugende mumubaze ngo se niwe cyanga dutegereza undi. Haleluya ngo bakamubwira ngo Yesu urinde uzokomeza kwiyoberanya Dosa la grama de San. ngo akababwira ngo ndubona babwiye bwa mbere ubona babwiye bwa mbere Ni wao. Yesu ni Mena so. Amen. Para abwiriza abagalatia. Arababwiriza. Ngo agira ngo abuze umwuka wera w'Imana. Buke yafunzwe i Roma ngo amenya amakuru ko baguye umusubirizo hafi gushira. Arabwira ngo wemwe mwabagalatia mwe ngo batagira ubwenge ninde wabarose. Mwabagalatia mwe ninde wabarose. Ngo Yesu Kristo yerekamwe kubambwe muramwibonera n'amaso yanyu. Ngo mwatangije iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Haleluya Bwana sifiwe. Itoro ry'ikono ryari yaremye mu bice amoko yabo ko yarameze none ngo abayuda bakavuga ngo niba ari Yesu ngo azakora ibimenyetso tubone kwemera ko ari we. Yesu akiza indwara abakobwa batafite abagabo ahita bubakira abakene ibintu byose Yesu tubone. Haleluya abagira kibongo bakavuga ngo niba ari Yesu mwana w'Imana ngo navuga ibintu tutarumva navuga indi filosofisha naducange mu mutwe tuvuga ubwenge ngo abayuda bakeneraga ibimenyetso abagira kibagashaka ubwenge. Haleluya Paulo aravuga ko kuri twebwe ngo bakijwe kuko Imana yabishatse ngo Yesu ni Kristo w'Imana. Haleluya Yesu ni Kristo w'Imana. Haleluya Yesu ni Kristo Mana yanje we mweze sicyubahiro shomela Tangela nganga. Yes. Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Nibyo. Yesu ni Kristo. Yego. Haleluya! Kira de Venizo. Herve de Zalabo. Haba impaka nyuma y'itorero ry'aba torero ringiri ry'abasadukane b'abafarisayo ry'ababandi abanyabyaha. Nubwo yari yemewe muri leta n'ibyangombwa akabindi paruwase y'ububyutse iyobowe n'abahungu bagendanye na Yesu 10 itagira ibyangombwa ya mobile bagazataramira bagataramira bakuzuzwa ibitangaza n'ibimenyetso ngo bucyo baje inama bati duhuza amaparuwase ngo bagendera Petero inama kera baremeye bati duhuza paruwase ndakibazo iparuwase yabaga Mariyeri ni yacu iyobowe na Yakobo nibazigira imwe nta kibazo none Bwana sifi. Haleluya ngo Yakobo Petero azana igitekerezo mu nama yabizera mu mbaraga z'umwuka wera inkwekwe ngo babaga hamwe bahuje umutima ngo bakamanyagura umutsima. Haleluya Toyiro Haina dobe ando mafakila Taila ngari asroga Petero ngo arababwira ngo igitekerezo nuko duhuza amaparuwase ngo Stefano asaba ijambo umwe mu badiakoni utarigeze abwiriza ngo aravuga ngo mfite ijambo ngo arabwira ngo ese ko basaduka bibaza bakana ko uwapfuye atazuka ngo bazatubwire bate ko Yesu atazutse ngo tubyemere ngo wewe Petero na Yohana nti mu gitondo cyo kuwa mbere iminsi 7 nti mwahageze nti mwabonye azuka. Haleluya Maria Bwana sifi. Maria Magdalena na Maria wundi niki mwasanze nawe Maria wari hidaya we niki wabonye Viranga. Hari wabahamya burupfu rwa Yesu nibo barungurutse mumva Yesu go yamaraga kuzuka mumva hanyuma yagiye mu ijuru. Haleluya Yes ondali masako Bwana sifi. Yesu Kristo banga kwemera ko ari we abantu ntibaremera ko ari Yesu baracyamuvugisha iminwa ari kubugingo ntiburakira ko ari Yesu baracyaririmba bakabesha baracyaririmba bakaroga baracyasenga bagateranya baracuzuzwa bakaroga baracyavuga Yesu bagasambana baracyari na nubu ntibaramenya Yesu mwana w'Imana. Haleluya mubwira ngo kora ikindi kimenyetso tukwizere kora ikindi kimwe basi kora ikindi kimwe tukwizera Yesu we. Yesu Kristo mbabwira ukuri kw'Imana yo dukura mu rupfu atora dukuramo yo kura Yohana mu nzu y'imbohe yo mureka bakamuca igihanga umutwe bakawushira ku mbehe
Yesu ni Kristo. nivyo Yesu ni Kristo. yego Haleluya. Kandi babwirira ijambo imirimo y'Imana ntigaragara. Imana ihinduye amateka ngo abana b'imfubyi nkanje ngo ngiri koti risa n'ipantaro. Iyo si imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana nukumara inyota y'inzoga mu mutima igashira burundu. Inyota y'itabi igashira burundu. Nimweze sicyubahiro. haleluya Nimuzamura ibiganza Monza sigre atukuzwe efandi la atukuzwe sofai na sigre atukuzwe medanzo. atukuzwe Palafanda ya Sandra de Gazo. imirimo y'Imana, imirimo y'Imana. Ngo bakabwira Yesu ngo kora ikindi niki hindura indi divayi gira izindi fi kizi kindi kirema ngo arababwira ngo abiki gihe kibi taro rojeni ngo abiki gihe kibi ngo nta kindi kimenyetso muzobona wararangiye nta kindi muzobona niko Yesu yavuze. Ibindi byose abantu bisabira ni ibinyabantu. Mu Bakolosayi Bibiliya iravuga ngo nico gituma Imana izabareka ngo bagume bizera ibinyoma ngo kuko haleluya ngo nibitangaza by'inyoma bolina tangula ngaza walari ngo kuko banze kwizera ukuri ngo kubakize. Banze kwizera ukuri ngo kubakize. Ukuri niki? Ukuri ni Yesu. Ukuri ni Yesu. Methodologie de vente. Ukuri ni Yesu. Singre madoga. Kasivyo ba? Ukuri niki? Ukuri ni Yesu niwe kuri. Niwe kuri kw'Imana. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'ubwiza bwa. Niwe. Kuri n'ubugingo. Haleluya! Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo we. Pombe la zobanda ya mazuba. Aya we. Mazingira gani ya Edele mwazalora ya kesele bwe. tonda langa Sakingini mizelambo geni ya mizingo. Otanginama. Yes. Yesu ni furaha yangu. Amen. anaweza kushimika kila mwenye uzali napokea nguvu ya Mazorome de Zangra. jaza moyo wangu. Yesu ananiongoza kati safari. Haleluya! Ngo baramubwira ngo Yesu ngo kora ikindi kimwe tukwemere. Ngo arababwira ngo abiki gihe kibi ngo bakeneye ibitangaza ariko ngo nta kindi bazabona rwararangi. Mu yandi magambo suya tawe soka wayi mbakuririra kurima mwabayuda mwabigihe kibi nta kindi muzobona rwararangi. Niko Yesu yavuze ngo nta kindi bazabona. Kandi ababisaba benabo ngo nabigihe kibi turi bandi. Nagiye ku musozi i Kampala ugasanga umuntu yaranditse ngo umwami wange njagalo umwami agenda kugira biki, abandi ngo mana ngukora ibi, abandi usanga abantu bunamye hara ku musozi mana bakama batitira bose. Gutitira se ni Imana iriya nibyo umuntu abahaye igira ashatse bihagarika ashatse bikomeza ashatse kongera vitesse. Imana iravuga ngo nuko duhinda gashitsi. Haleluya! Ngo duhinda gashitsi mu mutima nuko twumva wa munsi urushaho kutwegera. Yego. Nuko twumva dutsinzwe. Uko twumva uko duhishurira ko tudatwiba. Yego. Uko turishije kumenya ko turi ababandi. Ngo tuze tuguma duhinda gashitsi. Yego. Tugume dutakira Imana tuyibwire ngo mana we. Wa munsi uregereje. Mana yanje mwami wanje. Tovela. Mana yanje mwami wanje. Mana yanje mwami wanje. Ingoma y'Uwiteka. Abantu basenga ngo mana ngo ubikore ngo utabikora ngo umurimo wawe uragaho. Ngo mana ubikore ngo bimenyekane kuri Imana. Ariko uzutekereza muri Australia muri Hillsong ba Darlene bazabaririmba n'abazungu b'ubwanwa butukura amarira kaza ntibakeneye itike. Ntibazabaririmba nk'abakeneye itike bazaririmba ngo data habwe icyubahiro. Yego. Monde la femme esa. Imana ngo nidatanga ifu umwanya ngo Imana iragawa. Ngo mana ngo mpereze ikoti ngo nutabikora ngo muri muragawa. Imana iragawa barafunga amatorero muri Aziya. Yesu ni Imana. Yesu mana yanje we. Yego. Ya. Haleluya. Namubonya rambuye amaboko. aho beru umugeni yakoye. Haleluya! Yes!
Bwana sifiwe. Yesu tagaragarira muri banki. Yesu ni Imana yambaye umubiri. Yesu azagaragara ari Kristo. Yesu ni Kristo w'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye. Yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yohana aravuga ngo bakundwa ubu ngo turi abana b'Imana. Bibiliya yavuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 Bibiliya yavuga ngo twebwe tuzarakuka dute ngo nitwirengagiza agakiza kameze gatyo ngo kabaje kuvugwa ngo n'umwami wacu Yesu Kristo ngo tukagahamirizwa n'abamwiyumviye n'amatwi. Imana ifatikanishe nabo ngo igahamirisha ibimenyetso nibitangaza ngo kuko Umwuka Wera yabigabye, kuko Umwuka Wera yabitanze. Tuzarokoka dute bavandimwe nitwirengagiza agakiza kangana gutya twahawe? Tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza twahawe? Tuzarokoka dute nitwirengagiza Yesu Umwana w'Imana yerekanwe nk'ubambwe n'ubu nyine aracyagaragara, n'ubu nyine turacyamugaragaza, n'ubu nyine iyo tuje ntituba tuje kubereka ejo hanyu, tuba tuje gusa ngo tubabwire ko wa mwende wari ukingirije watabutsemo kabiri. Yes. Yesu namayobera ngo umwe wigeze kuyobora Ubwongereza ngo yaravuze ngo biri muri Bibiliya ngo ntabwo abyemera byose, ngo ariko ngo uko atekereza ngo azagenda byumva finalema, ngo nicyo gitabo cyonyine ngo yabonye ngo yokuramo inyifato ngo yo mufasha kwifata neza ntiyandagare ngo mugiye atunguwe n'imibabaro atariteguye ngo yo basomye Bibiliya ngo ikamubwira uko yifata, ngo birimo ntabyumva ngo ariko gahoro ngo azogenda byumva ngo kandi yamaze kumenya ko byose ari ukuri. Haleluya. Tamnengezo banda la gerome. Ya waona sidoge. Mbabwira ubutumwa ni bubiri. Hari umuntu uza akavuga Yesu, hari nabaza bakivugabo. Hari nabaza bakatubwira amakuru y'isi actuality. Akaturunga kaducanga tugataha ariwe twemeye. Agataha twiyebesheje tukavuga mwene naka Minerval yaragendutse. Ibintu azi nta wundi ubizi muri yisi agataha ariwe twemeye. Biragatsindwa igihe cyose duke gutaha abantu bamenye Yesu. Yego. Bamenye wabambwe, bamenye wazutse, bamenye wabambwe. Je nkundu wabambwe murutishije yose andutira no gushimwa n'abisi bose. Wanimika Ai gishanga nini bite ndimbata icyacu sinabikunda. Bwana sifi. Mondini bazovanga kino ngo Yesu arababwira ngo nta kindi kimenyetso muzobona ngo ukuye icyayona ukuye icyayona nta kindi muzobona bavandi, nta kindi dutegereje ukuye. Haleluya. taona ngeveno zoma Ando masalibu maina kidogeni ya Yona Bwana sifi. Yona ngo Imana yaramubwiye ngo najini newi aragenda ngo arababwira ngo ni newi nimwihane ngo asigaye iminsi 40 ngo urugendo rw'iminsi 3 yarugwiye umunsi umwe kubera ibigira nkana no kutabishaka ngo ariruka arababwira ngo asigaye iminsi 40 ngo bararangije ahita aje ahantu ngo yipfunda munsi y'uruzi mugisusa ngo apfunda mu mutwe ngo akazarunguruka ku murgurimbuka. Bibiliya avuga ngo umwami waho n'abantu ngo baca bugufi ngo baravuga ngo ibintu n'amatungo twirize tutakira Imana ngo bagisaba imbabazi ngo Imana irigarura. Haleluya. Somitako. Baravuga ngo nta kindi kimenyetso kuyicyayona ngo Yona yabwiye abinine wirimwe umugoroba umwe ngo barahindukira bareka ibyaha byabo byose. Ariko arababwira ngo uruta Yona ari hano amaze imyaka 30 irenga yaravuza aragoka mwarananira. Uruta Yona ari hano kindi kimenyetso mukenene niwe muvugana. Arababwira ngo uwo munsi ngo umugabekazi wo mu gihugu cy'ikusi ngo azobatsindisha imbere y'Imana. Ngo yumvise amakuru ya Salomo avi wabo ngo agenda urugendo rutagira iherezo. Ngo ageze imbere ya Salomo ngo atangazwa n'iby'ubwenge bwe. Ariko ngo uruta Salomo ari hano. Ndi hano Imana yambaye umubiri, ndi hano Imana
yaje murayibona maze imyaka mvuga ibimenyetso n'ibitangaza nkora muri mwe mwari wera wera arababwira ngo uwo munsi ngo uwo mugore azahagarara ngo abatsindishe ko yumvise rimwe amakuru ngo agahera ko agahindura ubuzima bwe bwose ngo uruta Salomo to motangero ari hano ngo yaraje mwarananiranye bavandi Imana ikora iki kintu ngo abantu bumve ko ari Imana nyamutunze ageze kuzimu ngo yabwiye Ibrahimu ngo bwira Lazaro ngo asubire kwa data na mama afite bene mama bangaye batanu ngo twari duhwanije ingeso ivyo nakoraga nivyo babagamo none nibagende bababwire ngo bahindure ubuzima batazankurikira muri imibabaro ngo Mose Ibrahim aramubwira ngo nibatumvira Mose n'abahanuzi nibatumvira Sunzu nibatumvira Bishop Christophe nibatumvira kasiragawa ndao zava arabwira ngo nubwo wapfuye yozuka ntibazumva timutegereze ngo babazungu basedo bazongera bagaruke timutekereze ngo babarevera batambutse bazogaruka timutekereze ngo ba John Wesley baracagarutse timutekereze ngo bande baracaza ntibiyaba babunyane ntibakije rwararangi ngo nibatumvira haleluya nibatumvira abo bari kumwe ngo nubwo wapfuye yozuka ntibosubira kumva ntibibaho uyu ni umwanya ngo uhindura ubuzima bwawe uyu ni umwanya ngo wakire Yesu Yesu agutegema Yesu azaza sa makuru yo guhashya ntabwo ari ibihimbano sinkina mico surunana Yesu araje kandi ageze ku irembo nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo wari ku irembo Yesu araje kabasubira mu makuru amwe narabibabwiye si ubwa mbere si ubwa kabiri umugabo mwari mukristo ndamuzi cyane ndamuzi mu myaka ingahe kanseri yaramwishe yaramuriye aja ahantu umuntu atomenya sindahakandagira ntayo ndarwara asa n'uwahwereye yaravuze ngo yaragiye umuhanda muremure ngo abone inzira igororotse ngo agera ahantu hari bariyeri ngo baramubwira umunsi umwe yagiye muri seminaire abwira umugabo umwe nawe ndamuzi aramubwira ngo namwandikira iwe ntiyarazi kwandika ngo zo kugurira ikiro cy'isukari ngo arangize wa mugabo aramwandikira barangije arataha aribagirwa umusaza ngo buca rwara kanseri nyuma y'imyaka ngo baramubwira ngo ababesha ikiro cy'isukari ngo ntibazakandagira muri iyi nzira ngo izitwa inzira yo kwezwa ngo abanduye mu mitima inyamaswa z'inkazi yo mani tubabarire duweze si cyubahiro haleluya la lodi lova mubwira ngo ababesha ikiro cy'isukari bakristo twe tugitanga amafaranga mu rusengero tukishuza tugaheba twebwe ngo baramubwira ngo izitwa inzira yo kwezwa bayi ngo baramutanga asubirayo tahana gahinda katabaho ariko umusego yatumye umuntu ikiro cy'isukari barakizana hamagara wa mugabo baramubwira ati nyabuna wewe wenda gupfa kurigora arambwira ngo cyari kimbujije kuzabona Yesu kiro cy'isukari nakubeshe kera sinari nkikibuka cyari kimbujije kuzabona Yesu bavandi nibiro by'isukari bingahe bikorwa subira mu buzima bwawe urebe nibiro bingahe by'isukari nibingahe tuvuga ama histoire hano yo kubesha abantu ngahaguruka nkavuga ko na parashite mu ndege umunsi umwe nabonanye na runaka Yesu ari hafi kuza Yesu ari hafi haleluya tandila rokine desararie Yesu ari hafi kuza pays dizanda yakaka azoza ntaraye kandi ntafite isoni haleluya tima lago tirima lagara ugazoza hamagara amazina yawe bose ana kuri Foursquare mugitaho bijorongira nk'inzozi nkeya utuzozi tukeyo twari tuntwaye numva ko iyo ndirimbo baririmbira mu isanzura inzira nyeganyega ijuru riromongana ikirere kiraka bararirimba ngo ubwazoza ahamagara amazina yawe mana yanjye mana yo mu ijuru bararirimbye mu isanzure bararivuguta umuturaka nyoberwa iyo ampuru ntarabona kwisi
tiri na taoso uzahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nibwo zumva izina ryanje kitaba tao wainenge nome zao markinonge eba abari mu mwenda w'ikiro cy'isukari ntibazabona Yesu. haleluya Nijoro ntiyazagera mu ibyaha icyo gituma huzuye amahoro. taranda Yesu twaramumenye rwararangi. Bibiliya iravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko mwamagira neza mumwege ngo ni mumwegere rwararangi. Twabimenye kera. Mugabo mwe yaravuze ngo nuko abazungu bogaruka bakatubwira ngo rata baratubeshe. Aravuga ngo kera rwararangiye ngo aho Yesu yageze ngo ntabo bakimukuyemo. Ngo nubwo baba missionnaire bogaruka bakatubwira ati rata nabifumwe bisa n'abantu. Aravuga ngo rwararangiye ngo Yesu yageze kera kuri mu bugingo. neza Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo amahoro yuzuye umutima wanje. Yesu yangereyemo tola salava ariko nande abazungu bazaririmba basaza batari abakirizere nkanje bataza bagenda na moto bafite amamodokari n'amakonte bloki wabo bafite ibyo base na basekuru ariko baje mu rusengero bagatuza bakaririmba bakarira ngo Yesu yabagezemo mana yanje we none kibaza ariko Yesu uzawumvura muzima wa mwana w'umupfakazi ubone jewe uzawumvugira ubwe warasaze mu mutwe wabuze abantu bagushiramo imigozi uzawumvura muzima dima tanda la katira divalogram tagoragaye kibi kwisi no kubona umuntu kurusha kubaha Imana agira banyirarume nkawe afite amaguru nkawe nawe ari umuntu nkawe nawe atuye ibigeregezo biba nkawe azabona za mini nkawe aturanye n'abagabo bagira ifaranga nkawe aza kurusha kubaha Imana Yesu yangereyemo azahera kurusha Yesu kubaha yangereyemo haleluya wita tarina takase ngo muzi babagiye ubuhamya muri mu kwirengeza ngo yagiye mu ijoro ngo tuzomusanga uzi yaba yagiye uzaho aba yagiye we yarambwiye ngo suko yaranze nukuri kw'Imana yarambwiye ngo suko yaranze none ngire gute kukiriyo cy'abantu nakambabwira umuntu waba nawe yagiye no sokera ndo so kuzonda mutsana yamba arambwira ngo suko nari ngire gute muka we mani turenge tola salabra mageno Yesu yangereyemo Yesu ataku yahira umuntu ushimwa umunyacyubahiro nawe yakirusha abandi Yesu aramuhebuje haleluya iryo zina y'umucunguzi wanje haleluya iryo zina ndarihebuje iryo rirengeza haleluya karme ebo desobegeni yaova viyo wagiye Yesu aragushaka nukuri uyu mugoroba Mana yambwiye ngo irababarira abantu ibyaha byabo ngo nibihana bivuye ku mutima ngo Imana irababarira Imana ishimwe cyane yagira umuntu ushimwa yacyubahiro aho yakirusha Yesu aramuhebuje haleluya iryo zina umucunguzi wanje iryo zina rihebuje iryo ririringiza we nome la fande de parine solo banda labo ambola gene desa mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo gira neza mana mbabazi zawe yawe sinahwite cyubahiro ni cyawe kwera nuko wawe Mana kuko wa musi twegereje reka turusheho kwihana
no kwisuzuma no guca bugufi Imana. mwami Yesu Wa munsi utwegereje reka twisuzume utweze Mana kubera ko wa munsi utubabarire Mana wa munsi ushaka kutwegera twagucumuyeho uko wa munsi ushaka kubegera ariko tubabarire Mana wese nugaruka uzasanga kwizera babarire ubugingo bwanjye nugaruka uzasanga kwizera Yesu uzasanga ukiranuka Yesu urumunyembabazi nugaruka gutwara bawe numanuka mu bicu uzasanga kwizera kukiri umutima Yesu ndagushimiye uzasanga abantu bakikiriza Yesu ndagushimiye uzasanga abantu bakikirinda uzasanga abantu bakikirinda ubabarire bene databa uberesha ijambo ryawe ijambo ryawe no kuri duciye bugufi uberesha amaraso duciye bugufi Baba ubezeho gukiranirwa kose utwezema ubahindura itonde ntunganiza utwezema babarwe gukiranuka niwe sabune y'umubayo niwaza bazagusanganire wa munsi Mana yawe utuvuga uti Mana ndagushimiye ko ijambo ryawe rirushaho cyane kugirira umumaro abaryumvise no kubakiza kugeza aho uzozira mu izina rya Yesu amen.